Oke, ini market ni view ngke market to jese ke ba open ngai tola ke thangai hai saka thangja tabuk ngke market holding tongkai jaga o orono kai jaga no kongini ke market abono sing tabuk se tam next tam nai ngke abono market 42,581 587 81 84 abo rong cross khengke saka bahang movement sing 42,693 bahag sing target thangmano puila first target ke range bisingo market tabu khai jang nai ni no kelkai range bisingo range bound market tabu orono saka talang tongo bank nifty ni ke o jaga inside candle bungjak ke o inside candle ni sing buro inside candle ni sing buro profiting manai ba sing 42,584 abo 42,587 no cross khai tha candle tayar kaisa candle 5 minute candle sustain khaike sing call bahag thangno 42,693 ni bini first target mano level इनके market ni tab tolan support ngke basa ngke bono mai 42,357 support bini इनके tai saka ni resistance ni first resistance bini dongnai इनके 42,693 इनके बोनो bini first target tab jodi ke entry khai इनके और जदि के entry khai के bini first target dongnai 42,693 same nifty bo sing bini puila first target manai nifty bo nifty ni obo 18,119 no cross khai tai kasi candle aro sustain khaike sing bini first target bo thangno bus target ngai ke 18,236 mano okay to puila the market ni view ngke tini bullish bukhang thangna chance tongo bank nifty ro trade khanya bagai tai option trading khanya bagai naro ano comment no khai mano ke tai naro account jodin close ge share market account close ge ro tangke naro khuna bagai hinke naro ani aro description no link tongo aing ti thangi naro account khulu mano tai naro invest ro bo khlai mano share market ro ke jong sai mano share market ni business ngka belai kaham tai singabo sungo jaga kwbangma company ro invest khai mano invest khai bagui bo account nango trading account demat account nango demat account khulna bagui naro link rijak tongo link ti habui khulukdi tai naro kuno bujimaya rok dongke naro comment khai mano ang nongno reply ronai इनके market ni tabuk bank nifty ni first target ni kano 42,693
Okay, bini first target bank nifty ni first target hitting thing the first target kamu no 42,693. Kewan pure bini second target hingga 42,800. Ke buy back tan tongnai rok ke profit in tongnai. Ke 100 point ni move to sung maning pa kya jaga. Ke sini premium to bar kampan bari kya jaga. Ke judin call back thanga to profit in tongnai. Ke sung abon stop loss ke sung bro riman ke. O je breakout candle je amon stop loss or ni mane sing stop loss bro nahi ke sing or rimano stop loss or rimano sung o tola candle tola ro stop loss tin to mono stop loss o jaga tongnai. Ke ro judin sung teke sitam khaiman ke sung sini trailing stop loss sung judin thang bro fast stop loss in or tomon trailing stop or tornai. Ke sung mono nasina ni ke omno cross da khai omno judin cross khai ke sung put bukhak thang manai ke habo market ni sen pa tabuk ni ke omno o candle no cross khane ko gya aste aste bo sa mo thanai ke ekta ni pore rong sung move quarter mana ni sing chance tong কিন্তু রক চ্যানেল no like rok khai di subscribe khai di tai share rok khai di tai share market ni bahai ke khainai ni rok no tui sungna musung khai je kono question sungmano rok invest rok khainai musung khai sungmano comment khai di norok kono sungjanai rok tong ke tai kaisa ke ang je jaga tongo ang tongmani jaga ke net kisa সমস্যা হয়ে ang kam khaimia tai 2-3 mas rok nangan hema tongo aprung ke net rok clear ngai noro nifty bo sagabang thang tongo nifty ni next target hangke abo nangnai ini first target to almost kono ka
target complete no bank nifty ni 42,693 tongoni ego 680 sojak okay obo target no khani once mono taninke oja kaise resistance tong koto resistance tamninke thanai koitere thanai thanai 6 tarik ni 6 tarik je jaga ko resistance na wonyai market tola hemena jaga obo 42,693 ba 90 ke oro no tabu resistance bunana nai tongo ke sing omono ke sing sini profit bo loss ba converting lak tamni ke already sing profit tongo net kisana ngina net excellent ula net kahno next target bin tongai jodi nom cross ke 42,693 no cross ke next target tongai bank nifty ni obongai 42,822 822 tongai am jodi no target no complete ke first target almost complete second level কি হবো না তারপর ও level complete নিয়ে কাছে candle sustain যেদিন খাই क्या 42,693 সাকা যেদিন candle কাছে close খাইকিং কে next target বকে আবু মনো next target কে 42,822 next target কি first target তো সিনি complete নং যা কি সঙ্গ candle নাইনি স্তাবু বাহাই কে candle close খাই candle দিন আর shooting star বা inverted hammer rongke misi kisa kedonga no candle got already cross khaikya since first target no first target see target hit
Kasi ngor tahu tam nani nang ka kuno jadi no ja kuno shooting star candle log formation kasi nani nango এটা kasi ke kasi sel bag thang manai ta ba put bag thang manai jadi no oro kaisa red candle of shooting star ngai kasi put bag thang mana kan kintu tabu nai me ke market ni ke sakan thanai call bag no call hul tongka no sao jadi entry cap khaja tongka bukulo tokano profit target quarter man chance to 42,822 target second target chance to hati lekha belai sitarang otam hingke herani cursor kam ke nanimia do kuni bagai mouse bo gamo samu khaya bagai hing do ke bono singor tam nani hingka bono rejection to nai hai janga market first rejection nai janga first target hitting gai hingke ro jadi no jeng tam khel khanya hingke candle previous candle no candle ni down no thangi close jakai amsin najnai যদি no previous candle bolte কি হবো candle bolte sini 1140 ni candle যদি no 40 candle no o 1145 candle যদি no close khinke tola thang close kesin oro kisa put bahag bo khel khaimono tai kono night jamgana hinke tafuno din tola thang close nge candle close ngane tafun tai 2 minute tong o jaga যদি time pass khai mane ko market hul khai ke srapsa kasa jama ke oro jaga no hai ke market যদি no oro srapsa hai ke tam khaine hinke market যদি no oro srapsa time pass khai ke hinke saka no break khai ke thanai ba তখন break khai ke bur thanai oro thana chance market ke bono level hinke second level hinke bono tabuk second level busu ke 42693 saka candle kaisa green candle kai
Sustain खालायके जों target next target 42,822 बाग थांमोनो तलाबो खानि हिंके आबोनो तलाबो खाकिंके आबोनो जों बुपुरो तलाबो थांमोनो हिंके 42,500 नि तला थांके मिसे जों तलाबो खान कल नाय माने केरो रिस्क दं मार्केट किसा से तला हाइफोन सागा थांमोनो के तीन बागे आसु मिसने भिडिअ क्लॉक खालिया बस नरगनो बाइते मालायन कक सालायने ताई नरगनो नरगो चैनल सब्सक्राइब खाइदि ताई सपोर्ट खालायने निकाबोनो चैनल न लाइक खालायदि शेयर खालायदि ताई कोनो कमेंट ऑप्शन दी न ऑप्शन मुझे के सिन बर रगवासो शेयर मार्केट रो खाइने रकरिबा view बकरै आनरो आमी किसिन बर रगासो खाइने करै के जों किन्तु शेयर मार्केट खाइने मार्केट रो काम इनकम खाइमनो के इनकम खाइमनो के बनरो कोनो संजानो सुमनो तीन बागे आसुनो हामबाय के आरो ना क्लोज खाइसिनाय